ġie mill-lek il-support. خلصوا بداية. اما المية بدون عندها ما نقبلوش متفسير جوزة فسا لولي أنا يوم الخطورة تكتيج لا يسمي لا غير تكلمكم إذا كنت تنيا أخذ ذلك رقم لا ينتهى ما في بوت لا وجود اسمه لا لا وجودنا لا ليوتاي ما نقبلوش عندك شغل شهرة حتى لا لا قلت ما فوق هنا اللي كان فوتيه وجا هنا الفوتيه كنا يهدوا يتكلم يعيدنا يمر الفيلم لورنس كيف ما هذه السنيورينا دايم فرحان تياتريين كاسي علينا عندك يخش البلوتية معه سكيورتي حلوة ضربة ولا ما عملناش وكان باش نتفسحوا باش كان نعمل ما جابونا ولا مش لا جواب هاي جيت لك ثلاثية وجورناليست وجو كله Éramos el país.
Għaxajjek. Forse dopo si che mi dai. Ma lei la puoi darlo. Ma il Giappone. Una volta ma la dawk l-aktar nazzjonalisti. Ma jkunu anke mummakkaniti. Mela tara kemm ikun mela il-votti kemm ikun? Bil-propaganda li nagħmel. Wara ta' Growser ta' jkellhom mela. U tal-linja u l-isptar kull imkien. Nagħmlu mifutawni. Għanna għallu dek il-għu, għanna l-IGF. Għadi konu s-sirkos. Għala li t-lenfok. Għabbejt, Matthew. Hello, Alec. Għadam għaddej. Orrajġ bina l-lejla. Issa jien dak il-lejla. Dak il-pindola vikarja. Dik il-blowna. Issa waħda jerġa' joqgħod. Il-blowna. Mbagħad wara jħinti. Wara dak Dak għal-kontra jri. Ma għandix id-dajja, jkun għandna f'dajja ħorġu. Nġi jazzat. Taħseb? مشاك هذا كمان ما تقعد بس بك لما مستقصيه بالوحده والله زكوم افوكات يم 15 شهرات ما هو لو اسمه انطفوا مش هيك ما مش الرجل لا Nsalmulkom qegħdin live mill-qorti hawnhekk bħalissa għaddejja s-seduta tal-inkjesta tal-Vitals kif naħseb li diġà segwejtu minn diversi media. Basikament li ġara s'issa kien li il-Maġistrat Montebello deċidiet li ma tilqax il-talba tad-difiża
biex ikun hemm aktar evidenza ppreżentata sabiex il-freezing orders fuq l-assi u fuq il-flus tal-akkużati ma jiġux implementati sakemm id-difiża tara dik l-evidenza. Però il-maġistrat idderilha li skont l-akkużi li huma serji ħafna iddeċidiet li timponi freezing order temporanja fuq dawna l-assi. Qegħdin nitkellmu fuq assi għall-ex Ministru Joseph Muscat, l-ex Ministru Konrad Mizzi kif ukoll l-ex Chief of Staff Keith Schembri ta' 30 miljun kull wieħed u mbagħad hemm diversi akkużati oħrajn fosthom in-notar Pispitelli għandu freezing order ta' 30 miljun kif ukoll akkużati oħrajn bħal pereżempju Van Vassallo tat-Teknola li għandu freezing order ta' 11 miljun, l-ex chairman tal-Progress Press Adrian Hillman li għandu freezing order ta' 30 miljun ukoll. Bħalissa għaddejja diversi battibekki bejn il-difiża li qed teżamina diversi xhieda fosthom il-Kummissarju tal-Taxxi Interni kif ukoll diversi membri tal-Pulizija li ħadu sehem fl-inkjesta ħadu sehem fis-searches fil-proprjetajiet ta' diversi akkużati u jidher li dina l-sessjoni se ddum mhux ħażin bħalissa l-akkużati kollha għadhom ġew l-awla. Mela, għal aktar updates aħna nkomplu ninformakom hawnhekk mill-Belt Valletta. Kommenti ta' dik tistaqsini hemm. Arriva, serve, lei serve. Io l'ho una buona. A parte il battery.